شنوندگان چند رادیو دنگی گلدن باش کودارین هجا ایرو 12 طبقه 2025 سه شنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چند سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه پشتی اعلان کرنا شهادت فرماندار نورالدین صوفی کوچر و اورفا و گریلا باختیارگابر لقامشلو کوبانه کونه سرساقی هاتم بدن لقامشلو کونه سرساقی دی پیشیا مالا برای فرماندار نورالدین صوفی هاتانین شینین هرمی تیوی همو پیکاتین خواه کونه سرساقی زیارت کرن و سرساقی جمالباتان رخستن مجلس مالباتین شیدان اکانتونا جزیره راگهاند کو جنازه فرماندار نورالدین صوفی و ایرو جمورگا نخوشخانه آدیر که بکاروانه که مزن بینن باجار قاموشلو دوان کلیان ده جنازه شهید نورالدین صوفی بر بقاموشلو و کتیه سر کاروان جنازه ولی باجار انگر که لگه چلاغا و تربسپیه بگرسی به پیشوازی کرن پشتی جنازه گهشت قاموشلوی و استادیوم شهیدن 12 آدار ساعت 17 انده براسمه که گرسی وره لدار خستن لکوبانه جیجبو شهید کوچر و عرفا نورالدین صوفی باختیارگابر و دوخان آمد لقامشلو شهید عگید کنه سرساقی هات ویدان شینین کانتونه اندامن سازی و دزگین رو بریا خوصر ریخسن جنان و مالباتین شهیدان کنه سرساقی زیارت کرن پیش ریزگرتن هفسرو که مجلس مالباتین شهیدان آکانتونه محمد بوزی سرساقی جمالباتین شهیدان رخوز پاشی جگیر هفسروکین مجلس گلا دموکراتیک روحلات آفرین آخبیه گود ام سوزدن شهیدان خواه حتی پیکان خون و خیال وان لسر ریچاوان بمشن هفسروکا اینسیاتیف آزادی ریبر عبدالله جلان اکانتونا فرات عایشه افندی جی گود امه هین آزیده تر تکوشنا خواه خورتر بکن و ام تجاری خوینا شهیدان خواه لردن نهیلن هفسروکا دسته کاروبارین جواکی اکانتونه احمد خجوجی سرساقی جمالباتین شهیدان خواست فرمانداری گشتیا یکنی پاراسنا گلیه پگه به داخویانی که فرماندار مزن نورالدین صوفی کو پیشنگ شورش روجاوی کردستان بو ببیر آنی فرمانداری به برفری باسا جیان تکوشری و کدا شهید نورالدین صوفی کرد هیم شورش روجاوا 19 ترمها 2012 هنده آویتن هات آویتن به دینامیک این خواه هیزا خواه پاراستنه او بخواه بریو برنه آوا کرد اه شورش بسایه هزاران شهیدین قهرمانان هات آفراندن بیگومان یک جی پیشنگین شورش آمه جی ره حواله ما فرماندار مزن نورالدین صوفیه ده سال 2013 هنده وگریا روجاوا قادا کوله جدایک بویه روجاوا جبوی جهکی تیبت بو فرمانداری گشتیا یپگ و ها قالا کدا نورالدین صوفی قادا سیاسی و جواکی دکر داز دهری جورده ارگ و برپرسیاری گرسر ملخواه دوار سیاسی ایدولوژیک و دیپلوماتیک و لشکری ده خبات مشاندن بنگه ها سازیبونا تودم سیستما کانتونان کومین و مجلس دانی باجر به باجر گریا به همو پرسکریکن سازیبونه و ینگر ره بیک علاقه در بو بزاروکان ره زاروک بکالان ره کال بو دخباتین آواکرنا مسیده او رویبریا خوصر در رول که گرینگ لیست اگر ایرو رویبریا خوصر لطوای سوری وکی مدل که بینگین ته پجراندن او بسایا کداویه تکیلداری خباتاویا دواره لشکری ده جی فرمانداریا گشتیا یپگه نرخاندن کرد نه تنه دواره سیاسی دواره لشکری ده جی کده که مزن هیه پیشنگیش خباتن پاراستنه یا یپگه و یپجره کرد ده تکوشنا دیجی چتین دایشه و النصرا ده شر کوردینه کرد ده تکبرنا دایشه ده رولا سرکلی سال 2015 هنجی بو یک جی دامزرینه ره قصده که هیزا پاراستنه یا گلن با کروشات سوریه فرمانداری هری داوی پیاما شوپاندنا ریا فرماندار مزن نورالدین صوفی دا او وها گوتن و کرین نو یک بو خودی مشکه شورشگریا به استقرار بو هوالی جنا آزاد بو قد ندوستیا بجیان خویا درست و صمیمی فرماندار که میناک بو حواله ما فرماندار مزن نورالدین صوفی جبو ما میراث که مزن آ شورشگری هشت دستری ده مالباتن حوال نورالدین صوفی و باختیارگابار امج توایا گل خوره سرساقی دخوازن سوز ددن کو میراثی شورشگری یا شهیدان جمره هشتنه حتی داویه بپارزن و سر بخن
Recep Tayyip Erdoğan gud ve derfete ziyan nekin duhl Beştepe dibin serukatiya serukekişi AKP u serukoma Recep Tayyip Erdoğan de civina kabineye hat bekanin. Pişti civine Erdoğan ahivi u balkşan ser komisyona ku hatiye avakirin gud ev komisyon beşariya partiyen muhalefeti hatiye avakirin u giringe. Meclis sal lipevajuye xwedi derket. Em jive xwedi derketine keyxweşin. Em hevi dikin ku komisyon veke roja destpeke nezikatiya avakar bidomine. Erdoğan Balkşanser yekiti u hevgirtineji u gud ev devlet da 86 milyon kesane. Ev hemu خودی بنگهین ین کمارا ترکیه هر چند شوازن جیانا me نرین me ین سیاسی و فکرین me جدا بنجی ev یک و راستیه نگوهرینه ام پشکری تevkari و رخنین herkesi giring dibinin deve ve derfete ziyan nekin komisyon ve liguri bendewariyen geleme erken xwe bicih bine em jê bu xebatên ve her cüre pişkiriye didin em behevre xwînê rawastînin eş û hestirên dayikan kêm bikin. Li sê bajaran li dijî kuştina jinan meş hat kirin li wanê jinên ku li navên da bajêr li ber avê me kom bû li dijî kuştina jinan meşiyan û mîtîng kirin. Di mîtîngê de berdevka Meclisa Jilana Dem Partiya Halîdê Türkoğlu axivî got em jin li her derê qadên xwe yên rêxistinkirinê ava dikin. Sazî komele û meclisên jinan qadên ku jin lê têne parastinin. Em bi avakirina meclisên taxan û jinan çareseriyan ji bo tundiya li dijî jinan bidomînin. Banga me ji bo hemû jinan ev e ku werin em xwe birêxistin bikin û li dijî kuştina a jinan rawastin. Halîdê Türkoğlu herî dawî got di serdema ku pirsgirêka Kurd û demokratîk bûn tên qaşkirin bê çareserkirina pirsgirêkên jinan aştî rastî nepêkane. Li îmarê jî jinan bi meş û mîtîngeke kuştina jinan şermezar kirin. Di mîtîngê de parlamentera İzmirê Burcu Gül Çubuk axivî got heta ku kuştina jinan ji alî civakê ve weke nerewa neyê dîtin ev yek neyê rawestandin. Ne dardekirin lê mekanîzmên astengkirinê û têkoşîna rêxistinbûyî wê kuştina jinan bide rawestandin. Li Mêrsînê jî li dijî kuştina jinan meş û mîtîng hate pêkanîn. Di mîtîngê de Hevseroka Dem Partiyê Mêrsînê Bedriye Kuş axivî got çareserî avakira civaka ku jin di tê de azad bin. Ez banga rêxistinbûnê li jinan dikim. Her rêxistinbûna jinan ciyaneke rizgar dike. Çalakya rûniştê ya jinên Belûş di roja 27 de berdewam dike. Di çarçova çalakyan de jinan heta ber bi deriyê kulîba çepemenê ya İslamabadê meş li darxistin. Piştî meşê daxuyanî hat dayîn û hat koçin. Çalakya me di roja 27 de ye. Divê dewlet fêm bike ku bi hevrîbûna rastiyan re xwe dixapîne. Heta ku rastî tên qebûlkirin de Belûç her tim parastina mafên xwe bike. Li Mêrsînê malbatê ji ber axaftina Kurdî rastî êrîşa nijadperestan hat diyarkirin ku li gundê Kesecikiyê navçeya Mêrsîn Camliyayla dema malbateke Kurd ji geştê ve degeriya bi bihanê axaftina bi Kurdî rastî êrişê hat. Çavkaniyên herîmî ragihandin ku êriş ber bi êvarî bi pêşengtiya Keyayê Gund ji aliyê komek nijadperest ve hatiye kirin. Heman çavkaniyan tekildarî bûyerê ev tişkotin. Di ketina Gund de wesayeta malbatê hat rawestandin û heqaret li malbatê hat kirin û gotin ev der komara Tirkiyeyê hûn çawa bi Kurdî daxivin û malbat derk kirin. Malbata ku jin û pitikek sê mehî jî di nav de hebû piştî êrişê bi derfetên xwe çûn nexweşxaneya Mêrsînê. Ji kesên hatine derk kirin Adnan Nazlı rakirin beşa awarte û endamên din yên malbatê jî ji ser piyan hatin derman kirin. Piştî giliyê malbatê êrişkar hatin minçav kirin û birin müdüriyeta polîsan ya Tarsusê. Duh li Balıkesirê sê caran li ser hev
hejiya duh li navçeya Sindirgî ya Balıkesirê artêjek bi pileya 6.1 çêbû. Piştî artêjê zêdetirî artêjên din çêbûn. Artêjên li Herêmê duh jî dewam kirin. Afad ragihand ku saet 19:07 de artêjek bi pileya 4.1 çêbû, pişt re artêjekê din a bi pileya 4.4 çêbû. Piştî her du artêjan saet 20:13 de jî artêja pileya 4.5 carekê din çêbû. Belê godan jemen çên servis ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.